Hi guys, welcome back. Nabon savin si baiken bol be tu ni ko hin avela do na le don but na he athum chan na ho sem theya dam na phai pi ba pa kai jesu krista thang wen am lang tu ni khwai sei diu adang hi pun in do ho question phabet meeting a poimo zong tampi umentin hi chi het chin lo het chin no ma nin do ho hi don but na ken bol ding he in hier chun achai na ge in abel hitin chule hi cheka channel la he amasa pen hi ai le long se nen subscribe bolin lang chule bell icon ko me hitin notification for all in ko te chutile video kan sim kiteng namu masa thei ding hi je amasa pen na question hin bol he hi le lun khulen hau ki ama hen sei chule map a compass mandan jong ko hin se yo ti he che map ma compass se iti ki manham to mobile ang compass tan hi cho hi iti ki manham ti he video hin sem diu hin la ananga ha no hitin e ye chu boi na ja chom ki ne ji hin ki sem man ji pon hin ki sem ding hi ti chu ka ga sei tha hin ten chitiang la question number 2 hi ga che pai kin huitin Amy Naumin ama hin sei chile Google a ki hold do ding dan jong hin bolo atin henge he chi hi apoya poimo in Google a kho ye chu city ho hian lang city lo hiong le na iloi ipai to ki hol do thei ding dan ho he I sei diu hi in he cho yong hi a khat na yong chi sem diu to yong I sem diu hi in Google a iti ki hol do to thei ham ti ho yong hin sem diu hi je chi yong chu sem ding hi ti chu ka hin sei do hin ten tiang la question number 3 hi cookie ti min len playlist sem dan in hilovo tin henge playlist se bai ta in hin la hello lai ho dinga chu playlist sem dan jong chiteng la playlist iti ki sem apoi mo dan jong e sei tha diu hi in e che video hi hin sem diu he thum hi sem ding in om tan chiteng le ali na hi ni piam ti le short background music hindi la ho adang dang ho khu copyright che ham ti hin short hi jong le copyright che hi ti hi hai mil pote ni khan na chun kan seitan copyright claim che loading chu itabang ham iti a hele YouTube search khona sim no ma hele create so na khona lu na create so na lu jo teng le music achung lang kho bela chun music at the omen e chu ko music khun at masa ding it's a short iti le 1 second to 60 second ki ka tiu te na hi chi ki ka ho kho minute khat chung hele so na count hi lo hin hi chun a music khu select ma sa within YouTube ma music khu iman no ma hele a music khu YouTube ma a sa omen hi chi pa wang khu hindi han lang english yong le a khu imana YouTube ma po khu imana hele a boy poi copyright claim che loading hi ti yong chu iga save hin tin hin la nang man video editor ho an na na dei na ko na music na la an na hi le cho chu copyright claim che the hi ti hi iga save che no hin tin YouTube music YouTube ma short na yong ko music dinga sa ome short create short iti teng khon iga click nga hele cha ko music jong the hi chi pa ko imana hele copyright claim che poi ti cha ve la iga sei ki no tin chi teng le question number 5 hi lamin lun cookie funny couple ama hin question in ha do in cha hin ga ve le hen ama hin lamin lun cookie funny couple information text apply kabol le reviewing den in et ile approval diu ham ti hin adult ta chu hi text so information ho kho phateta I feel ama he le chun I feel up chai teng khon success ki ti jeng ji hen la tu lang hin ka ve na hi le nanga keu se ai pon mi khat le ni ayong ka hen review den in review ti chu ni za a loading wang chu ken jong ka sei thei pon e chu review hi ni za YouTube loading hi ti ham khat ki sun han lang hela bang chu ken ong ka sei thei de hen la tu chana ke het dolen che chu om pon hen la iti phan I chan hen lo di ham bang ka pon hi cha chu review ong hi a he le cha chu accept hen bol wa la pa hen ten accept hen bol lo wa ai le new form ho submit bol thei ki hei thove lung kham na di ma cha om po je chetiang le question number 6 Jogam media phone memory su ong dan hin sei loi jo tin
ananga ham moi tin video hi ki man lo sa hin ki sem ji hi ji chun nei he them diu hong ta ve ji chu sem ding tampi hin sei ju bin hin la hi chi hi aphat lung ju ya aban cha ka hin sem so ke de na sei do seu hi hi chun ananga ham mo tin nei na he them ben ti khong tau nom na hi je che cheng le question number 7 he le hi cha lammin lun kuki fani couple ama hen question hen ha bolin ki pa men ka channel min to pan card min akiba lo ji hin tem ti hen am dan he text apply abola he le hi chi hi reviewa den na ai lo le ai thei lo ya chu ama hen se ka channel min to pan card min kiba lo ji hin tem ti hen hi chi chu e ma cha boy po ye na channel youtube man na channel chu e pimin hi yong la na ki sa the hi youtube ko achum hin adsense ko chum hi kin adsense ko sum e pe tu hin hi chi adsense kun google ads so ko youtube channel a ho kane i bol ba hi chi akon adsense a ko na ko advertise hong ki la lu na hin hi chi ko sum mu na hin hi chi pa adsense pa a ko fill up na bol teng le na document dong zoi check na bank account dong zoi check na bong na fill up de youtube pa ko a channel chu ip min hi yong la kho po ye hin la adsense na ko document dong zoi check na bol de hi ti chu iga sei do hin tin ama na hin sei ki channel min pa zo hi submit nga ya ham ti hin channel min pa ko na bol le hel de hi channel min pa ko na bol lo ding nang man na submit ding chu na document to ki to a chu namin the detail na address abo na he chidung ya chu na pe ding he nang ma min ta pa chu na pe de he ti yong chu iga sei thau hin tin he cha lammin lun kuki fani ko pulama hen do ki hi cha hen do ki chu khat ga en sei belang information ai lo le text information zo le id verification bol pan di ham ti hen chu le email in thot diu ham ti hen he nge chi mi tam pin cha he email hin thot diu email line he sa diu chi tieng la bol dham ti hi ingel hen identity verification pa khu tiu te address verification hilawa identity verification pa hi het diwa poimo khat che hi le na detail ho na fill up chaya text information ho khon na fill up chai su ke tieng le chi jo tieng le nang ma chu na detail ho na fill up hin na detail ho na fill up na chu ip na bol identity verification ketile ip ham tile namin na fill up ho na document nung juya na pi ho chu ama chu hinam ti approve khat document khat na pi tha ngai ama chu hinai ti proof khat nang chu na hinai ka hinai ye ke ya hinai ye ti na approve ma chu ti la chu aadhar jong naman hin pen card jong naman hin la tu hin identity verification bolding ho ko ma ka ga sei do nom chu voter id ai lo le driving license ai lo le passport hi chu ho thum chu mangwin identity verification na dinga chun khat pen thu mola khat pen a chu identity verification na ki bol diu he ti to chun iga sei thau hin tin chetiang le email e hin thot diu ham ti e email e hin thot ji ho hu ga sei lang hi chi identity verification hu e ti jong le monetization a chi jo ting le 45 days sunga bol de hi je 45 days sunga chu na bol lo wa he le na channel monetize chi sa yong chu demonetize hong hi ki the hi je ye chu identity khu verification na ki bol zo teng la khun hi chi text information detail zo se na fill up zo teng la nang man identity verification na ki bol ding he na ki bol lo wa age ya he la age teng la khun youtube hun verify ki bol in ti a nei no a hi bo hin ki no hin hi chu kun na bola he le hi chu kun mo lo de ya chu nei no hin no ni ki bol lo ya chu ti a het lo khat ham ti a min hin no a hi ti chu iga sei chin hi chun monetization a chi jo chom khat jo le verification na ki bol phai the he identity pa ho ti chu iga sei hin tin chi jo teng le na dollar chu 10 chung ong hi le youtube min achamin nang ma chu
address verification na ding in pin na hin thot jeng diu hi je chita chun ga sei thau hin tin chitiang la hi cha hi LD village boy ke ya hi verification hung nai lo ti hin henge verification chu hung age tiang la hung nan te hung chu hin la tu a chun ka sei chai tan identity hi chin na detail zo sin na fill up chai ya text information na fill up chai zo tiang le chom khat zo le ne se na khun lut le chun option umin tin hi cha option ho la khu check verification a khu na che ding check verification a khu na chi a nangman na identity chu verification hiam hilo ham ti chu na ki ve de a hi lo ai le cha ko identity verify na ki bol pai the hi je ti to chuni ga sei thau hin tin chetiang le hi cha hi question number 9 he hi le baldu families aketin amonga verification hi iti phat le hong hi ji ham verification hi zat ni o min nga sei ding in identity verification le address verification hi in identity verification chu monetization achi jo teng le nangman na detail jo se na fill up chai teng le hi chi identity verification jong khon ki bol pai the hi je tu ajo chun kan seitan 45 this sunga hi identity verification ki bol ding hi ki bol lo le i channel chu demonetize song hi ki the hi je identity verification na bol jo teng le $10 sam chu na channel la chu na hi teng le YouTube min nangma chu pin na hin thot ding hi address verification na dinga ne address hi di ai nam address na pi di ai nam ti proof na dinga chu pin chu no muan ne verify na bol teng oh hi chi address pi di nai ti in address verify ki bol le monetization che so hin hi ti jong le AdSense account hi ni nei lo ding ni phalai po in khat le khat mina khat le thei ke mina hi le khat bo ka nei thei ni ka nei kha hi le monetization chi la yong chu demonetization bol pe diu hi je chi jong chu i hai min lo diu AdSense account khat se kon thei hi chetiang le AdSense account khat se hi ding yam tia channel thum le li na ne ya hi le na pa pin ham na nu min ham na loi nu min ham a che channel na hon na connect hi je ti to chen ga sei thau hin tin question number 11 legend diary aketi in YouTube description privacy policy disclaimer contact us website ho sim dan hin seyo ati in henge all ta ai cho hin sim jing di in cheng lai cha disclaimer kiti privacy policy YouTube policy ho yong kain sei jing in cheng le description su dan ho le disclaimer koi dan ho contact us kiti hi nangma chu contact di dan ham ai lo le website ho sim di dan hi cho hi hil chen le dinga cho practical a vet sa khat na isei lo lew hi chi he them lo di in sau ta hi yong le he them lo di in nang sei dung zui bin ka zo chanai cho hi detail ta all olak video ho he kain sem to pe de hi je anna ve jingutin anna mispo hitin tunia isei ho chu hi chan chu isei theu hin tin legendary in jong ananga hat mai jin lang ahong nanga hong su ka in nang sei ho hong su ka in steng le cha sim ding ti ho se yong chu all ta ka hin sim ding in ananga hat no hitin tunia isei chu isei no ho chu chan chu te hen lang isei no wa na phat chompi a nangman na phat chompi a hi lawang serbe e na bol pe venti he kang taw na nom he je le ka ke